Kidam tang pai pai ni phai troxier ni kang sam apor malom dong thewang dilayalong APHLC Borjan Constituency Committee pen non hedjong the International Achievers Award kelong pon Masters of Athlete Rumila Terangpi aphan karbiang long aparman nong e kachepalong dun apot a hemalong an kepalidam pen karcho padodam Gyan Ude Foundation Kota Rajasthan pensi Rumila Terangpi aphan the International Achievers Award 2023 Masters of Athletics के होकालो अजर पॉनलो पिनपो में रुमिला तेरंगपी स्कूल के दोन अपोर हुपेंता के पाछुआ नाट अनिंग हंग पिक लासोपेना जॉक नॉन आटा दो ओ हुट अंतर निंग चेखांगुन इसी सुरिहिनी रैंक करे इसी अनिंग कान पेन फ्रेक जम स्टेट अलोंग के बी पोनालोंग के काट कचे बाय दोन पेन पिन्नंगन नोंग ए चेपालोंग पोंसी ज्ञान उदय फाउंडेशन पेन अलांग लिफान द इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड मास्टर्स ऑफ एथलीट के होकालो अजर पॉनलो APHLC Borjan Constituency Committee amai phuri so teron pen kache hok mate ning karong alam the chepaklang ponlo lapen Masters of Athlete Rumila Terangpi pentami lapuson APHLC asong pen ning nang perung don pen nang karcho pot kache hok alam the chepaklang pon Borjan Constituency pen ni tuma constituency adolos tamili tuma APHLC pen ni tuna chumri le se ni tum Tapuan, nitum Borjan long, nitum hanong binagawan pige, ning tiklo, baning jarong tiklo. Nitum nang chumrit pin ay polo punta nitum Borjan long nang chumrit peke dia lo. Kami non pining ya por kami long sinitum la Borjan sisi long temra pet. Nitum parents budi la pen dut nitum duding nitum pen nitum pangrom si ada nitum kacing hon ni Rumila Terangpi long nang homri lo halang li la person tuma khai mate tum hawar Borjan hawar long kami inut nokbe pi solo nokbe pi le tuma parman nong minagawan pi posin tuma ning jarong sini tuma lang ni pan homri lo ni tum thang de ti mo we tame ituma karbi open just tame ni tuman peng ati pan sitin da kela tak milihem tirang na ko pen Ano ni gang sam ni karong ni dulu nang tu ni panang belum ni tekapot nasi suruh partuk lu Karcho long kache tong dun APHLC Borjan Constituency Committee kong chun bang men sing timong dun maipu Kison Tokbi Bokajan LAC Committee Organizing Secretary Joy Singh Langni Borjan Youth Wings dun maipu Kirison Inti Rap chun bang Agustin Teron lapen pinangat APHLC abitung atum chetong dun Bilai pen Bijoy Rongpi, Karbing Long Live.